Hello student. Video series ta ko gi class 8 ki ko episode number 8 sida ko rational numbers ki community property gana the commutative property oi boy de basi jengu da koi mamang gi video da addition gi yengre ko addition operations se koi commutative oi bro oi de bro ko yengre ko sida ko na commutative property ki matungina ko rational number gi rational number ani gi tinsinaba ko addition tawbase koina commutative properties oi haina hoi yengmina gare ko episode number 7 da episode number 8 sida koi subtractions multiplication and division ko koi puna jengse ko subtraction da mu jengse sagi 2/3 minus 5/4 ko 2/3 minus 5/4 siga 5/4 minus 2/3 siga mana barabar ko manaroi ko 2/3 sidagi minus 5/4 si minus tawbasigi region duga 5/4 dagi 2/3 minus tawbagi region si koi manaroi aduga to pamna 1/2 dagi minus 3/5 minus tawba natragana 3/5 dagi minus 1/2 minus tawbasi koi manaroi buko aduna koina rational number ani gi rational number ani lauraga subtraction tawba matamda matam khuding makta magi result se manaragadi ko hairiba rational number se kogi subtraction hairiba operation sida mase commutative property oi haige do bune ko adubo koina sida manada ba khara phangbani na ko koi rational number se ko kogi subtraction se ko is not commutative ko commutative oi de hairani rational number gi ko hadi rational number ani gi खाइदोक नबा कोइन सबट्रैक्शन तौबगी ऑपरेशन से कम्यूटेटिव ओइदे हारिगनि हारने कगिनो हागदि मसागी लाइरिबा रेशनल नंबर अनि से कोइना कइदोरे रेशनल नंबर अनि से मागी ऑर्डर से चेंज तौर कांदा हानबगी कोइना मसान हनन लौरे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर असन ऑर्डर से चेंज तौरगा कोइना सबट्रैक्शन तौरक मतमदा मागी रीजन से मानदबनिना को कोइना सगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द रेशनल नंबर की सबट्रैक्शन ऑपरेशन से कोइना कम्यूटेटिव ओइदे हाइगनि को ओके एडिशन दी कोइना ममांग द ओइ हाइगी को एडिशन दी ओइ अदुगा सबट्रैक्शन दी ओइदे को नेक्स्ट कोइ मल्टीप्लिकेशन न मुजिंग मिनसी को मल्टीप्लिकेशन से एनी ऑर्डर द तो हान बद कोइ minus 7/3 into 6/5 is equal to minus 42/15 tai edi 7 6 is 42 3 5 is 15 sumi ko ma'am aduga to pa mana muk ngasai gi ko na ekoi order change out to thopa ko ko na minus 7/3 hana iram se sinam ko na mulan ba order change to thopa order change to thoga su 6 minus 7 ko 6 7 is 42 minus 7 aduga 5 3 is 15 ko sena khoina reason se samanan tai ko to pa ma example nam mujing si minus 8/9 into minus 4/7 kya tar mane 8 4 is 32 minus minus plus 9 7 is 63 ko 32/63 ko sam somna su tagani ko ani se sanam mane adun any nang rational number ani lowraga magi order change tawraga ko multiplication tawba matamda magi result se order change tawraga su nangi multiplication tawbagi order se change tawraga su magi result se sab manana sum phangani ko maram aduna akoina ngasai gi commutative property the rational number ani gi multiplication tawbagi operation se koina commutative oi haina hageni ko yai ko example you will find that multiplication is commutative for rational number. Generally, a into b say going to b into a have for any two rational numbers a and b. A and b sina any rational number a into b siga b into a gase. Yeah, come on. Next, the division the mujeng se ko division
division is the minus 5 by 4 divided by 3 by 7 equal to minus 3 by 7 divided by minus 5 by 4 managadra manaroi ko sagi sida 5 by 4 sida 3 by 7 na divide tawbaduga 3 by 7 da 5 by 4 na divide tawbaga ani dugi region du di manaroi ko atopa kharchu nang na lawraga jingba yai akhona atopa kharchu khone lawraga jingba matamda manaba phangakpa yai manadaba su phangba yai ko da akhona pami sidi kaino commutative property oi hairagadi any number akhone lawba number khudimakta magi region se manana phangadabane ko manadana phangagadi koi commutative property oi de hane lawgani ko even region am hek manadana phangakpa matamda id means manaba su jawi managda su jawi haiba kano singse akhona operation singse akhona masi commutative property oi de haini ko aduna sigi example sigi matungina sida division sida akhona jengai se kana you will find that expressions on the both sides are not equal ko sigi expression ani ko haidi minus 5 by 4 divided by 3 by 7 siga 3 by 7 divided by minus 5 by 4 siga ni se manadre region su manara roi ko so division is not commutative for rational number have yai ko ma'am okay aduna haji ko na yengi si episode number 8 ni episode number 8 ko gi commutative properties ko adi rational properties of rational number gi manung de leiba commutative property ni commutative property sida ko na mamang da integers ki jengare whole number gi jengare ko adu ko haji ko ni yengi sina rational number ne ko rational number se ko ni jengaba matung sida ko de khangi se kaino ko rational number sida addition gi rational number gi addition se ko na commutative property oi hare rational number की subtraction से कोई ना commutative property होई दे है रे rational number की multiplication कोई ना commutative property होई है रे अदुगा division को not commutative यारे को ने और अब फाइनल दो कोई ना खंग बाइस दिया जाए अब table rational numbers are commutative under addition and the multiplication तो rational numbers are commutative होई under the addition and the multiplication but not on subtraction aduga division subtraction ga division na gadi koina commutative oide ka ado sida koi lotion ge next ki episode number 9 da koina jengai do base associative properties la ni ka rational number gi ko gi properties ta ka properties of rational number da associative properties la ni hari base da koi whole number gi integers gi aduga rational numbers gi कोई पुन्ना जंगमिना से का episode number 8 के दी स्वादे लोचनगे अदुगा episode number 9 मुंगाई मिना से का student सिंगना वीडियो सी यंगबदा नुंगाई फावरगदी का कोई friend सिंगदसु share तौबियो अदुगा channel